STPGT ni second season for class 11 to 12 ni bahai ke apply khana ang full process phunuknai website ang www.trbt.in tripura website to habmani pura nai website to chrome browser click search khaimani pura nai teacher recruitment board of tripura aro click khaidi abon pore thangnai nai tabuk TRBT ni website of sok chong mobile desktop site khaina di jara STGT ni apply khaimane ang bahai ke apply khane phunuk jak borok to full process sijagang nai same om haikena apply khane apply online no click khaidi abon pore nai di nungje agi apply khaimane apply khajang ke joto show ang ro joto nukjagoi nai nei the selection test for postgraduate teacher second season 2022 abon nai di abo apply khaijagya yang side ni ka boke STGT ni ge chungta boro apply online no click khane select subject ni tong noi ta ora select subject on or click haine subject select haina di ora tongo history bengali political science kokborok english computer science nor hindi tongo aro norong je subject nor apply haina subject select haina di abon tora tongo select eligibility criteria nor select haina di norong percentage 50% tongo abon pore 45 rok tongo name of qualification 1 name of board norong board ridi university ridi Tripura university tangna institution name of institution nong college ni mung the year of passing aro check CGPA o click haine norok sudu percentage buri mano aro percentage ridi aro click haine same qualification 2 bahai no norong ni university the name of institution ke norong ni je jaga norong ni college ba university abo year of passing bosomoyo pasong aboridi same ro check CGPA is applicable click haine no sudo percentage buri manora marks obtained total mark griamani qualification 3 of haika B8 ni ajaga puila tong year of passing bosomoyo no B8 pass haika aboridi ampore name of board norong ni B8 khamani board city abon pore name of institution ke norong ni B8 college ni mo address of institution norong ni je B8 college tongmon abon address ridi whether government institution yes ridi aro ridi NCT EO yes ridi oro haino aro CGPA click hai percentage rimano ar pore ro nong higher education select haina di jemon post graduate and above ba graduation aro duita option tongo aro select hai din ro post graduation and above select hai di abon pore submit didi aro select hai mani pore tabuk submit didi tabung nai di edit application tong kaisa finalize application tong kaisa edit to thang edit bu khaimano direct finalize o click khaibo finalize application aro click khaibo final khairi mano angoro finalize application click khairi sinai finalize application click khaman pore na jema ke face open nong nai ani je apply khaman ro joto nukjangnai nong bosomoy pasong man rok joto details nukjangnai oro te back buri mano te direct finalize bu khairi mano finalize khairi sinai back ngui thangka te se thangnai yak nangai back ngui thangka tabung nai di kaisa tongo back te kaisa tongo finalize to click khaman pore oro te sa phunuk ne borok ar phunuk pro okay ri di tabuk hungke make payment sudo payment khaiga ang tabuk hungke payment nai di payment ni video ang phunuk liya STGT bahai ke apply khai afro ang kaisa payment tier video bahai khai abo phunuk jak o video description o link o return nai norong nai nei di te print bahai khe nai di print acknowledgement hini tong nai make payment ni pore yang ob nukjang nai aro click khaiwi chung PDF file download khaiton nai nai duro save ni tongo yang sakao nai di save o click khai di save o click phaike file automatic file save khaidane option phrongnai oro save khairi di ke o je PDF file save khaidana rogono computer ro thangaibo ro print khainai mano make payment to joto borok to mobile bai khaimangla tamne ke account rang ro kori hingang ke abon ro nong ID password talangan ro computer dogano thangaibo make payment khaimano make payment ni video ang description link ori tan nai atei
bahai ke step by step obo buji yang keno STGT o jera naijak borok amai same keno khai di hamba.